Čale moj. Kako? Jel postao moj subscriber? A? Burek Zengija moj. A? Burek? Halo čovječe, de s kim te slušalce, čuješ li me? Može li sub za sub? Jebe mamu ja. Ma nije problem za mamu, samo ti subscribe-aj na kanal. Jedi govna, jebem ti mater u piču. Ma nije nikakav problem, samo ti poseri, ončo će pojesti govno za tvoj sub. Kako to govoriš? Pa lijepo, brate, posuću ti ja svoju kosu da je profuraš. Pusti me, Čale. Baka, ti znaš da sam ja tvoj najdeblji unuk, omčo krmak, i može li srce na komentar? Znaš kad ću to da uradim? Nikad. Te baka, molim te, stavi mi ga, mislim, srce na komentar. Ako to ne uradiš, otiću u pekaru i predozirat ću se burecima. To je debilno i kretenski da se neko tako ponaša. Evo ja idem redom, molim youtubere, može li sub za sub? Ako to ne može li bubreg na komentar? Ti si apsolutna debilčina ako to radiš. Slušaj me sad, svaki dan ću ti ja visti u tvojoj igraoni dok mi god ne staviš džoku na komentar. Da ja nekoga trpim, da me jebe. Pa baka, gdje da idem tražiti srce na komentar? U 3 lepe pičke materine. O te molim te objasni mi, gdje su te 3 lepe pičke materne? Jel to selo neko? Veoma sam iznerviran. Sad će mene moja navigacija odvesti u 3 lepe pičke materine. Ćao. Tužan sam, braćela, jer ja sam tvoja najdeblja sestračela. Transseksuačila. Reci dušo moja, ko te diro? Nisam dobila, a trebam dobiti. Pozdrav u tvom videoklipu. Poš me jeba. Sad je lika, druže moj, ajde, braćala, šuklija. Ja sam sestračela i voljela bi da mi ga šukne, braćala. Fegetiću jedan glupi. Kako provali da sam Fegetić? Ma koji kurac je po tebe? Gledaj cuzne, bog ti to krme. Nisam ja krme, ja sam debeli Fegetić. Jebijem ti crnu kiflu. Nemoj mi dirat crne kifle, ja i svaku noć gutam, ko majmun orangutan. Čale, baka, vani mi, raspaliti taj like.